Ki khubor ka bate si TV. Rake ka Frank Yamaha khatn reus nem ya ka jing shakri ka jongka. Baden ais ngo bhasha baro kinong thi thuk thuk. Ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali ki laptop. Kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur 8000 ar pusau. आप देखा है Kakin honong tu klemjing salia kelip ban kendang ya atli ke dukan marbam pak kue pak ke dukan studio letip kum ke moonlight studio baik le shupin prai ke tiar gitar nama bak kimyo bandrong tu ai lat negate ke dukan marbam baik le yo bandrong kat tu ke ni ke pisah bat ki marbam la suba baki nong tu la kendang siteng senya bat nama bak kedai ke jingkhang nar la sitom ban kendang lot bawa la kataru ke yo bandrong tu kat tu ke ni ringkat ke pisah baki marbam nagate ke dukan. Halo kini gajing jana ke liang utrai dukan ututa mia tamari lap ya kini gajing syak kendang ke dukan la pentip mardo si bor pulen kenong po police station pada ke liang ki bor pulet ru lawan ban jurep ban bishar bnya halo kini gajing syak kendang ketika dukan hakinong tu kembali tu da utrai dukan ututa mia laong bakimla bentip hadukat no getiar ke syak tu badru kepisah namar hadim lalap ya kini gajing syak tu la pentip mardo syaki pulet bagi pelik lawan ban pelong gajing toket ke badai kat kumi kendon ban lapat gitu girunar bulan nur ban wantu ya kata ke dukan kembali yo lom jing tep halo kani ke dukan bala syak kendang pekin hon kinong tu klelit ruban kendang sia ke studio bertip kum ke moonlight studio hak building ba Hubert Marwen hak bagi pelik la pelong gajing toket halo kani ke jingja बात को सीसीटीवी में ऐसा ही था ना क्या ओए दुकान वाला कहाँ है इधर इधर ऐसा ही था क्या पता Mana master ba kapor yo si teng yo kuat mana kan agak kembang kan jadi saya sepat ayo tip yang bahasa kembang sama kan buat sama sama dia dan aku aja para kan tidak kaya kata kalian boleh berlawan dia tidak buat nak tim pas kalau sebelum lawan mana bagi layo yang kita sprint program ada kita ni 46 batang bah bukan no kata salah satu ni ngom semua yang belum mah jadi salong ke para susi bah tang hari ni kita yo benda kelalong lain kali pada tidur lain ada pelapun ban kelas satu mungkin saya tengok senang kalau nampak senang apakah nak tujuh langsung kan buat para senang panangnes mas ini ban serba hukum gini bro buat bantuan penjat dalam tu penting panbam step jadi mai ke dia semua kulit pakai tim expert nanti lawan Islam ni tapi kayak gini dalam lale bagi layo penting ban karmen ba tu virus ni itu paman di sayo ya nong pergi risk हुआ था ये दीदी मेरा घर में गया था जाने के बाद में बोला आपका दुकान में चोर हो गया इधर में ब्लॉक देखा वो लोग कुछ जबरा देखे ब्लॉक करके रखा था इधर में सगा टुटाया था टुटा के अंदर में घुस गया लेकिन अंदर में क्या हुआ नहीं हुआ हम लोग पता नहीं तो हम लोग इतना डॉक बाद में हम लोग पुलिस इंफॉर्मेशन देने गया पहला डबरा के पास किया डबरा तो सोआ था तो बाद में डबरा को फोन किया रिंग भी किया था लेकिन रिसीव नहीं किया बाद में हम लोग उधर से घूम के आया आने के बाद में डबरा को फोन किया डबरा बोला एक काम करो आप पुलिस इंफॉर्मेशन करो और बाद में हम लोग थाना में गया पुलिस को बुलाया पुलिस आया आने के बाद में एक बार आके देख के दिया इन लोग बोला हम लोग का बारात सारे हम लोग का ऊपर में है
वो लोग को बुलाया था। फिर इन लोग को बुला कर अभी लेके आया, आके अभी देख रहा है क्या हुआ नहीं हुआ। बाद में हम बोल सकते हैं क्या हुआ नहीं हुआ, क्या चीज़ चोरी हो गया। कल हाँ पैसा भी था, कभी 10-15 हज़ार पैसा था, लेकिन हम लोग गिनती नहीं किया था। मतलब जो यह पैसा हम लोग बहुत दिन से जमा रखा है, उसी पैसा हम दुकान में रखते हैं। मतलब जो हम काम में आता है सुबह रोज किया रखता है, जैसे वो 10-15 हज़ार रुपये हम वो 10-15 हज़ार बोल कीजिए। हाँ बोल कीजिए वो पता नहीं अभी तक हम भी हो भी, लेकिन इधर में थोड़ा था वो तो लेके गया, और थोड़ा हम लोग साइड कर रखा था, वो तो अभी है कि नहीं हम